Pakita mo mo kasi mag-wait lang. Sama niya. Dapat agad-agad na ako. Rusnico and Marson versus Jenny and Glenn. Court number 3. Picturean na kayo yata. Court number 4, Lester and Sarah versus George and Elaine. Basta nabasugin vlog. May kuha ko pala. Adjust kaya? Kaya na ako mumalde sa rakapit ko. Ala pa man Paro, lagot ka. Ginusto mo yan. Non-pro. Non-pro ka mo. Ati ka pang violation. Ano ba yan? Dalang yan. Sabi lang to. Kami lang to. Huwag kang kabahan. Hindi na ako ah. Ay, pala may isang gusto. Tapos pinipinatingin ng manager. Reklamo mo na. Bitigan siya lang. Ano ka gano'n? Magreklamo lang ako eh. Magreklamo eh. Matangga ako. Gamer ko magaling. Wala, at least natin na 1 point. Baka record to. Minus 10 tira. Mas smart yan. Dagdag rin. Oo. One naman to. Eh, pagilid-gilid ka pa kasi. Ay, donate na mga kasi. Ay, alayo. Wala baluktot ka kasi. Walang bagay. Ay, pagka-alis ka na. Yun, paano. Aturan. Tapos sinabi ko. Hanggang ako na din may double. Pwede na naman ice cream. Sorry na pala. Bawal pantaya. Ating replay game eh. Ay! Ah! Galing na. Galing na. Bago lang. Pangay. Masyado lang magaling na. Kala mo, Yarina! Bakit sabi mo? Ikaw fan ka nun. Bakit siya? Ay! Reset mo.
Court number Court number 5. Norman and Lynette versus Daryl and Kai.
Court number 3, Cowley and Matt versus Jerome and Vian. Again, court number 3, Matt and Cowley versus Jerome and Vian. Court number 4,